Ciogoro ni kenda gutigira mukari wa mthe wa Meru kwenda gwita uge bwawa kwithirwa akumania na kwingata kwa munini o mutongire mugongo katika shagwa kitene maitia jara ekeri 11 nada inkona nyambe mbethe bala baingi bombe ko bagiki nyanya ujo ni kenda kwithirwa bakerira manzile anandi kwenda kwithirwa tukara ni nabo batwire uge bwawa kumania na kwingata kwa munini o mutongiria o mugongo kitene kana yendekithira kwingata munini o mutongiria o mugongo kitene yendekithira ni iriku maybe tuambie na rieto ryaku umite ko na uge bwaku ibweko. Yes, wonibita John Lengolika na Mzalendo mbumite ndene Tigania East Mekindori. Uge bwakwa ni atire Deputy President wetu Rigathi Gachagua kabateri ikoana no ntongwe MPs ni ku oversight na kethira ba ku oversight bakona ate kumba ni ku qualify kuendelea kuondi that position na bateri kuma ofisine ungia akajukia ora kaomba ni wetaniria na president na ora kaomba ni kuendelea na manifesto ira ibateri kuritira mwananchi ngwe enjega waja ile Gachagua aithirite mtu mukabila airiga karetia kerema akiwa hakuna wakuguza kilima anakaa kuzunguka hapo. Hatutaki deputy president mwenye ako tribal na mwenye afikiri mambo ya eneo zingine Kenya hii. Jambo la tatu uju untoboya tatu Gachagua kwa deputy president augire thirikari ya shares tuiche nara iriga ye company tote kwenda Kenya yethira ye company ibwo ntoto kuwa turi ya Meru Gachagua abateria kwethira are tiregoro kinyatirware aende akiendanga maybe to kiona mukariongea twira umite ko na uge bwaku bwegie mandu ya Gachagua ya munino mutongire mugongo kwithwa kebiro kitine. Okay, ibwega unbita wa Mithika na mbumite Tigania East mbandu nyande na uge bokwa makite muno igwigwa orea Gachagua ambiria bitina na thirikari ira karirite na makitie muno gutwika tutekolokete Uhuru aurire Uhuru amuthiria buru lakini thai ambiria kuurwa na kwenda tonia nwe brother wetu okirima twambiririo muruirira batu tutena kanyaga kuruirira Gachagua kira tukwenda kuthithia thai ikua Gachagua nane nebele thirikari nethira nare meru na thirikari ngugi nebele ongia yukie kanya kawe ikyo tukwenda ikua thai ya Meru kenge nakyo batu tukiaikwira wa magita ya maingi tuikirima wambere turinga kura kirima kirari kirima kiacoke ka tambarari watu gigaitia watu gatutioneka na ri turaringa kura ukethira itu tuwitwa kirima igita ya Gachagua ko yukia deputy president tumakite muno ni antu begembe gukua baba inge na deputy president lakini thai na tutikagua akiariria antu bau bakuya hapa Meru lakini thai kwa Gachagua na kwenda utethio kiria Meru ikyo kwa batu turi antu bakirima tukure atu tutebakirima na tutebakirima na utirio twatuika bakirima kintu kingi batu turirwa kwivyo tweinya thirikari irio kwa mbere buru turira rais wetu nete ategere nontu orende na twitire linturi na atatucokerie giti kiu na bati utucokeria na ikenda batu Meru tumba inya tukwirungika na twithira twi murombaira nkuruki omba kuendelea boya miaka 5 ibwega. Thank you. Ngwetikia no omba kuthoro thomete mendekithia gwi 11 jara munino mutongire mugongo akwirwa ndijojo mba kumutetine kwibo gwetekaniria bu majeta jago beta James na mpumita ya municipality ndi mkaji wa Northimenti na ndi youth leader first and foremost turonire county ila chonde nogeja oteka county ila chonde imo tribalism mantuja moja kwa le mantuja appointment first and foremost otron deputy president ethiro age appoint akodri CEO na kugeja otegera ge Kenya mzima tha ici antubetu ba Kenya ugeja otenya ya CEO wa Kenya Power bandoje bantu babainge ugeja otegera imantuja tribalism imwe kana community imwe yombeti gutarwa kugento kiranke ndi kwele nya MPs beto tha ici tha impeachment kana kuibo kwenda kuimpeach Gachagua first and foremost ambembo choke ki constituencies chenu bone imbibo dithetie kwa thura gutigento bodhithetie thaibo choke ground bombo nyora bogothithia thaizi arimo banje SS thaizi batero mba ikwewa baruga cheo bomba ikuandikwa
kintu kingi ngenda kurikania inya wa president wetu William Samoei Ruto. The last time we were here in Meru, this is the time we were na Uhuru Kenyatta na wejoka ile no plenjere Meru County kana so municipality together twina dual carriage. Still we are waiting for that dual carriage. This is not the time. MPs betu obate godo bokija ndiyaga kana MP, the area MP obate godo kirikania president ambao timanto jambi chaja itulone MPs betu wa Mount Kenya kana so ba Meru County pombe di committee kodro ECS for kodro no agriculture, CS o energy manto jara batu ato kupumba soa okeja kodro ante tu chondi bora dide na bote komba koleta da iji batu public participation yeje kile anto bara bate domete tutirona tukiorio kioria kodro ibukonda gachagu atakana atiko ndigweta igoro turonera wandozi kana anene baba bomba ikogora mangazeti bareke turata stonga gazeti batu wananchi baba tekomba ikogora gazeti bejile aja bare tora form bando cha kojoria tutekomba ikojoria batu public participation yetu turomba ikorua kioria tume tutirorwa otho gachagu atakana atereta ko una nditoriuga William Samoei Ruto kufa makanga kufa ndereba maybe tombe kwethora tukeranire na mukariuki anekenda atwira aumite kuna marito jawe marito ja kometa wa Mkombozi ni youth secretary ndani ya county ya Meru nduko ya naro tukwita public participation haja na marigali ajira manene mono iko ya kwetha public participation ye bado rametereta daite constant levels lakini ntuko ya narua bado ture akariba Meru County na ringi kura bado tukudhurumiwa ni MPs beto tukiomba kutha tukire ya mbeta kana ngarama tukomba kutha tukiuma various areas tuyete constituency either tuja kuita maoni kio ithurume ya mbere iria MP beto babati otegera untu babyere bado impeachment yeje yakachagua na rubo bamamidhirie na ntuko inyake lakini ke deal ya dan batombere kuthia public participation ya wandie mwake kinya wandie mwake Embakasi East bata kuoria wananchi bau wake maoni ya manto ya dan bado batombere kuthia public participation ke new model bado ture comrades bado to complain mono no to bakithomo ikiragire goro mono bata turetera public participation bado still ture ayuthi ke manto ya new fund manto ya host levy awaku kutuletea manto ya public participation bado tumtokuwa atire kwa tuweka William Ruto na Gachagua to abatarete na ticket emo ya UDA na ticket emo ya UDA yare na rito ya Gachagua area na kwa tuweka rito ya Gachagua litareke ke ballot paper kinya William Samoei Ruto atenge warotha EBC run for presidency kwa wikete mtokuga if Gachagua has to go William Samoei Ruto has to go na kukeja gutweka kiongo gitethero kigitango kinyamagoro yatebati kuya yagitango ge ko bagwatete nuna ticket yemwe ya UDA na matu turenda kuromba tukawatire turi akariba Meru County bado tutige kukara twetu mairo sana ni wajumbe beto na President William Samoei Ruto barombere kuthoro bakienda kugaukania Mount Kenya kuna Mount Kenya East na Mount Kenya West bado turenda kuulia William Samoei Ruto kwa Rift Valley kwa na Rift Valley babati kuthoro bana North Rift bakelo bana South Rift kwena Western babati kuweza wena Western East na Western House kwena Gikamba babati kuweza bakitaba ka divide lakini batu wewe turi akariba Meru County tureja tukadivaidwa niki tukodivaidwa aja ba turetera Waiguru ba turetera Kendeke ba turetera Gachagua ba turetera Ndindi Nyoro ba turetera Kimani Ichung'wah batu barendo tukakania individe yakike na batu tutena bargaining power batu turetera skuru na iketo mkinyaza aitwe skuru na kego turigaria ote MP kinyo mora kinyaja tukuretera matasi ya yatera security features iko maanisha atia matasi ya jomba kuzo kinya MP pena bange bakozo bakiandika matasi jao ko tukubati kuwethwa tukiuriwa maoni one on one tekuretera matasi kinya kuona jojo bokare aja na bamo bakwana bate saini te matasi yara no ntobata kinya skuru ko public participation yeje etera miss threshold ere komba kwethura ekiretwa ne kwenga deputy president no ntoboge ntuke mucho bado ke yakwethura iba turetera matasi ya kureo kwa iba turetera matasi ya kureo baba tukuthiuruka na MP batu baja baturetera reasons cha kwenga deputy president. Thank you. Okay, maybe ugebwa kuntubara kwira bunge baku ukithirikiria olimbo makwira bunge betu atire batigana na kiuge kiao bende kiuge mwananchi
nontu mwananchi no ba empowete abakure kwitha betonya ke roterera rwa kuya kwitha rwa legislature lakini gwatuika ute sheria bakomba kwithira bagikurukia ndene ya parliament chetu tia gutukaria bekurukia ke miswanda je public manto of finance bill ya kuumiza mwananchi wa kawaida ikieto mtoku antuko ya Narua we totally disagree with whatever the MP are doing ikieto mtobera the street are still calling us na anytime we should be on the street demonstrating na wokeza utweka kachagua kana ankwenda kwira this time kuketha kuna divide and rule ojo kwalia manto ataito kukenya kwethirwa manto ya registry nara balance ibarombere gweta gukauna taito cheto igetwa natara netuketha twina security kukwena kendeke no munene wa security babo yango ndetangiri no kuwa manto ya deputy governor president ombe kutha kiru manto ya security kwena munene wa interior no batu kutha kiura gwa biori biu pia manto ya security nara gembe utena ote security turona kwena comrades ba kwere kwena agency ba kwere all that too but akuru kinyi court ombe kutha gita report ajatoa sisi ndio tunasema if this government has to go Ruto has to go and deputy governor and deputy president has to go too bibi no tule marito jaku na umite constituency riko omba ututetira nkobia kidogo Niboega marito jakwa mbeta kwa George Kinyua mpumete county ya Meru na aru ande nankatho muno nontu Kenya kwaria mantu ja kurigaria na ontubura Kenya ya thithia muthenyo na arua William Ruto ginya ketho akunekene metho na batio kunoka akona ora Kenya yauga na arua no nto agutega Kenya ya Kisumu, Kenya Kisii, Kenya Nairobi, Kenya Meru na Kenya Nyeri yonthe ekuga barenda Rigathi Gachagua bate kwenda kuganua ko na aru kwenda kuga ndimo tongeria wa Meru ndenda kuga rira gemekarire nthiguru rira gwetetwe ranimate mweri wa Mei 2022 wakarire nthiguru baratega bara bare obonde William Samoei Ruto wengwa no wegemere rutere rwa Gachagua na arauga Gachagua no kamutethia Mount Kenya nikendo bakuona kura na ture bara arajukia Gachagua na bakwija na turo tubajukirie mwana wetu Gachagua batue turathikiria kiriro kiu na turaringira mwana wetu kura turabaringira bara mono tubena mwana wetu na itu kwenda vile ore Ruto wengwendete Gachagua itu kwenda na aru umire kire Kenya no ntwa kuona Mombasa na kila mahali anto bondi Gachagua atwire ina makosa jaronekere ya Gachagua kairi kenda kiro u akirete Gachagua aimpeachwa na berua gitini boya iri mbuge batu anto ba Mount Kenya twethura twena ume bobo nene muno na mbariria waziri kithura kindiki kethira ogwe professor Oma professor ogwe kithura kindiki no bati kumenya ogwe obati utumira o professor bau kumenya imbie kuendelea aja no ntuba ogwe gutumirwa batu kutugania tubakirima na batu tuthirua so ndienda kwira kithura kindiki uyu batu Mount Kenya twindi tugwatanirite na mtore ore kwina ngoru no tukanekera mubira ingirie no ore ngoru ne thai ne Gachagua nwe uri ngoru ne no ntu deputy president ko undo bati kumira kinya kwa gwengwa ukera William Samoei Ruto Gachagua no ntu no thurirwo ne antu no ori ke ballot box so Gachagua nendere kethi 2027 changes ibo kwenda kuthithia gakarika maybe ungeba kukiri abunge kwa Meru kana abunge bakenya kumania na kwithwa bena ndekitheri uga mutongira mugongo dutini ndiende kwira MP betu na ngabana na MP wa Ekuru ndene ya Meru County na muri majunthe Mount Kenya batu itoronere masegeri igitarire ara akiusagwa munene wa police antu ba Mount bare onde bara umere bonde beta kotini milimani ko support masegeri twacoka tuona na nundi na aji munene lile arari na thina antu ba Marisabeti Moyare bonde bara umere bejo support mutu wao so batu ni tukurigara MP beto ba Mount Kenya na ba Meru niki babu bote kumere gitarire to support mtu wetu no ntu gitarire tiro tega na nzongo kana differences so inkwenda kwera MP arabonde bari na kwenda kwera kinya ngabana sibeto ba Mount Kenya bonde arabari na senators lele gitara kaendende meroka itugwatanire twinde tutetere munene wetu Yoweri Rigathi Gachagua kuma au manto janja tugacoka kwaria nyuma ya tent vile ndienda kugoju antuma Mount Kenya bonde mwana
kweta kere jojo rene gitare to non toka to kodirua batu egitare re mo yare goko batu atoragire ejire kuba kawate ngorondi narua thai kare twanenkera mukarenji ni kura to mwete kietie muno ila kethi twathidirie makosa ya gutonya tutena kiama so ikwenda kwera Ruto non tui mukarenjini mo ya tothiririe buru bamami beto na baba beto na beto batithomaga vile tunenkera mukarenjini tuito gwetekia mukarenjini lakini mukarenjini ati utwenda kwa kwenda kwera anto ba Meru na Mount Kenya yonde batege bwega na bakunuke metho karenjini bate twendete na bate twendete buru na nandi njereji egokinya njira iria kidogo ngikugita miaria kiomba kwithura te kondekiria muno moni ira tukutha tukita aja kauga bwaku utibwiri gwita untu bakundira kungi kuwa ukataka kureto thumi bitu tumbe kwithura tukita kiungi thank you sana utwire maybe arukinyite nene kamundi uge bwaku gwikukumania na yendekitherire kutamuni na mutongire mugongo okay marieto jako mbito Latif onde mukari wa Meru town oni ankuunga mkono deputy president Gachagua ethirwa kiana nkoshoni ya Meru zo na mbere thaira tuthura mubunge tumuthura itanguge ithatu ngugie mbere oversight registration na representation mubunge wetu ura twathuriro no thimenti mheshimiwa Rahim Daud thaici gintu kiria kuthithia bunge ga kuthithia oversight ku oversight na ara Gachagua ombite gwita kagita ka mieri 26 na ara ombite gwita milioni 800 cheitia monka bilioni 5 iyo ngugira twatumire mheshimiwa Rahim eta mbunge gwita gwita kenge nchoke mbere ya Meru tukairwa na siasa cia emotions na sympathy nonto anto beto ba Mount Kenya bara basaidi renge batwaira area gitarira kwa kinye gitara be na thina ra kinye gitara siasa igitara campaign irobe ja beto iratu anto ba Mount Kenya igitara kuga barabara cia maumau igitara Uhuru Kenyatta ari president igitara kuga barabara cia maumau bataturikanire igitara kuba era kuga kwena duokare njeje okinya makutano are isagana eteta side ya central weja side ya Mount Kenya East bataturikanire kwa wankwenda gukushoni antu betu ba Meru tukairwa na siasa cia sympathy no tukeja gutegera igitara Gachagua ombite kuthwena pao kamiaka iri Gachagua ethitwe tutumaira buthuku na ikiatumi MPs betu bakuigwa be aggrieved no nto MPs betu batiromba kwithirwa baekinyira power igitara kwari na recruitment ya KRA itukuona slot cionde cia KRA ciombere gwite rutere rwa Mount Kenya Central ende neje Meru kutombere lakini thaizi MPs betu bomba gukinyira mheshimiwa president William Ruto itukuona slot cia teachers ciombete kwithwa ciigawa ikore kwa batu tutekwenda siasa cia muntu wetu anga muntu wetu no tutikia kumba gututethia batu turuga MPs betu kinyire yau ite ingoge yenu ya oversight. Thank you. Maybe tujukie maoni jangi jana nikana tumba kwa tukidikiri tuetekeria njokie bariuga muntu mwekuru atero nikana kanya kwaria maybe no turerie turia tawa nawe bwega mbeta Kinya Beatrice onde muringi kura wa Meru no thimenti na Rwanda ya wita maoni jakwa nge support impeachment ya Gachagua na gitumi yoni go support impeachment ya Gachagua ndela president atwere gitegi ya agriculture Gachagua na tonyerele ministry ya agriculture araugeria majani na kawa birutere rwawe fortunate kwadra anto ba Meru bagutwirwa thoko US tumbisinsia Gachagua manto ya to dithiretie Meru ajokerie wero thiria enayo aragura miunda Nyahururu amberia go process area kenda wewe ngwethera no ku benefit neria retora Meru wacha ere tutarara tuonete ibo ira tuonete na majani anto beto ba nyambene majani jaja ya siringi 35 endera tutarara tuonete majani jaja na mbesa yu bate yanto ba Meru gutibyo tomba kujibunia kwethera Gachagua ale ruterere no Mount Kenya ageta munene namba 2 mbaja thatu kinge kira kuthurira deputy president yo Kenya an kolegi tande guru ira na thina na nyamono na Meru bothikire bwega kolegi tande guru ira na thina mono ndukieto ana beto bumerete street ine bagesi etanje si ndere president umea Andres Nation twariganire mono protocol kwego ethingati that after president ya Andres Nation moni nio we na we Andres Nation again
sincerely siasa na marriage kabietanagia mukuru atiombara kumara au gora kwenda nje weta mwekoro no umara amberia kuga mami okui morogi baba okui mwamba mwaronya kwa maraya mwekoro wi mapema ndio best ikabo mwenge mapema kenda omba kuona thiri so oni nde support kwana kwa Gachagua no ntondera deputy president wa Kenya ario 2013 Ruto mwaka 2022 ituona matunda ja deputy president na tutaigwa agesieta deputy president ya Rift Valley tuamuona na ya mashinani mostire ja kinya mulima jojo but for Gachagua kore county atakinyithia kuguru kwa ya deputy president ya Kenya amberia gutoga urana na ukabirare na batu to kwendia gikuo tukendia njaruo tukendia Rift Valley tukendia na no kuona jeka tuketaniria to me jamu biashara na muringi kura county ya Meru nderi Gachagua atena qualification tia kurindia namba 2 ya Kenya no nto utemeya kurindi na ukabira na nya Gachagua ukinya nto beto ba mulima bara utinda ku anto beto utebyo ba benefit tena byo no nto for the first time in Mount Kenya weta Mount Kenya kuona mwekorora gikenda ng'ombe isiwa tutana tuonete muntu mwekorora gikenda atunywa ng'ombe ukaya kwetha ugawe na kiana kana Kamero turenda twere mbiera karikaga Mount Kenya utinda kuwa Mount Kenya bamami betu boragi atongeria betu boragi tutara tukuonete kento kenge tuigithitio na kyo mulimo nenya na kyo wothikire ndira abunge betu bakarire ndeguro bauga ibakwenda twetha twena county isere uga wale muntu ombere kurwana Amero urarumanga abunge beto temarieto tabetere wezire Mero kuruma ajumbe beto mujumbe wa Tigania East omwetere kia mujumbe wetu wa North Mentia utebyo mutigira turenda kuria ekaite igo kurete na Mero re to ore thugania ni utongo tutigirete kana ukyo tutigirete wejete wa area ankia wabatunya miundo ekaite hato kwera Gachagua utifainda tuonete ku no ya kwethora ari muntu mwega urengete keria tukona county igire ndene Mero nyambene na imendi tukomba ku benefit ugo we murongo na mapema ndio best ebera gitekia namba 2 na gitekia namba 2 kigaitwa Mount Kenya East tunenkera mwana wetu akwiaja ujo nekenda kinyatwi ngwa tukainia thirikari. Thank you. Asante. Maybe jauni moja maoni janto baraba omba kuwa bagetu miriaja and then kambude me okaja kuwa wetaka nyume kwaja no kuona anto rabo kwa boka ndebe sai na form ciao itebi omba kuwa vitu oderi na baraba ati kwaja na anto ba kai betigara ja ujo barana ande bakwenda akuwa besai na form ciao na bagita ugebao maybe tudokia ugeba muthia maybe no getwira maoni jaku ni jaiko gitumi jaku kwithora wiki nyaja uju na wende kimende kidege jonde 11 jajonde munino mutongiro mugongo ediritwe akiorotero najo nugwitakania jo marito jakwa mbeta kiogora mbae mbeta ndemo chore wa thirikari sana na turiuga kire mende kidira jare 11 na bomwe Gachagua nethireta tucerete kandi nene muno na Gachagua atebati kweja Meru kana eja Mount Kenya gutweka kagania Meru kana thagania nthiguru kuringana na rurejo rwa Mount Kenya. Gachagua natige utumira Mount Kenya takionaniria ya kuonania Ruto no muthuku kana mutongero nthiguru no muthuku mendekithia jo jonthe turiuga ojo Gachagua nete Kware, Gachagua nete Nara Western, Gachagua nete Tana River, Gachagua nete North Eastern etaugi ou akuga lakini agatumira Mount Kenya kwaragania nthiguru nikyo tukana Gachagua na kinyete ako misbehave ya mutongeria wa Meru kana mutongeria wa Mount Kenya turiuga ojo Gachagua nebere mendekite jonthe nebere itonete manjama ingi companies cia cionthe itonete ora ikari itonete antu bawe bara bakuria in the name of kwithira ngai Mount Kenya akieja gutugania musafara jo are aju last week atiume awete inya Tana River au mewete Kisumu au mewete North Eastern eteuge jau jonthe agutwira lakini batu tutumirwa ikenda tombogania nthiguru yetu nete boega na Gachagua nebere na antu bonde bara bonde bati kwenda nthiguru eje taboega na mbere na tomba kuona maendeleo nebere tunenkera mtu mwega ja Professor Kithure Kindiki na iwe tukuga iwe bati gutwika DP kinyere betire bagana number 2 ari Professor Kithure Kindiki na tonye Professor Kithure Kindiki mutongeria wengo tiumba kugania no tiro baigwaga enie ngugire onete ngure itete internal minister of interior ibo kumiona na ibo kumigwa kwa Gachagua nebere kaori mpori akatinda kujo tugania
twikira Professor Kithure Kindiki. Thank you. Maybe tombe kwethora tukithirikiria au no keja kwethora muringi oko kamera kethwa agikonia antu no betete na mbere bakionania bagethwa bagisaina form ici ira kwethwa kiuria kethra no kugwata mbaru munini umutongerio mugongo kwithorwa akiebirwa gitine kana kethorwa nukuregana nontu bubu na kire gitigere na ndini ni antu muntu eja kana ngiro fomu akethorwa akiujuriria na kethorwa gitigari torawe nikenda ethwa kita uge bwawe aja ba antu abogite batera bakanyega kwari imwe kwemwe nontu mabisa ba ambungene na braba kinyiraja nikenda kuthorania uge baugere kindu kira kirio ni fomu to kethorwa kinenkerwa nikethorwa ethwa akiujuriria kethra na kwenda munini umutongerio mugongo agita kana na kwenda ethorwa gitaitwo maybe kumaja tukethwa twigwicokia ndene ya studio cietu nikenda beta na mbere ya kipindi ire tukethwa tukitokera kaire kuthwa gukonia urakugwita na mbere aja ndene Ekamundi Hall. Iji ni Wero TV.